Setelah gagal mencapai kesepakatan pekan lalu, negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran belum tertutup sepenuhnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan adanya pembicaraan lanjutan dengan Iran. Trump mengaku ada pihak Iran yang menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Menurut juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, perundingan tahap 2 kemungkinan akan kembali digelar di Pakistan. Right now, I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The president mentioned that in his interview yesterday. And it's obviously in the best interest of Iran to meet the president's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side. And so we are continuing to see how these conversations go. Delegasi Pakistan datang ke Teheran guna merancang perundingan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut media pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengikuti pertemuan pendahuluan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, di Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengakui negaranya masih berkomunikasi dengan Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Namun soal pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat, Iran belum memastikan jadwalnya. Iran menegaskan mereka tidak mau maju ke perundingan jika ada pemaksaan syarat-syarat dari pihak lawan. خیر در مورد اینکه طرح آمریکا چه تناسبی با پیشنهاد دهبندی ایران داره، بله خب راجع به برخی از موضوعاتی که ما پیشنهاد داده بودیم اونها دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن که از نظر ما غیر معقول و غیر واقع بینانه بود. خیلی سریع هم همونجا نظراتمون رو مطرح کردیم. موضوع جدیدی هم نبود. در مذاکرات قبلی هم با مواضع ما در این خصوص آشنا بودند که عمدتاً هم همون بحث هسته‌ای بود. Di tengah alotnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang, muncul kekhawatiran sekutu Amerika Serikat, Israel akan mengganggu upaya perdamaian. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, kembali memperingatkan İsrail tidak boleh dibiarkan merusak gencatan senjata. Daha önce söylediğim gibi sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Amerika Serikat dan Iran kini tengah menempuh gencatan senjata selama 2 pekan mulai 8 April lalu. Dan kurang dari 1 minggu, gencatan senjata akan berakhir. Apakah Amerika Serikat dan Iran akan mengakhiri perang dengan sepakat berdamai? Atau konflik akan terus membara karena ada pihak-pihak lain yang ingin permusuhan terus menyala?